Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra ka district mental health program jong ka Southwest Khasi Hills district harangkat ka jinga trelang but ka district legal service authority Southwest Khasi Hills district ha ka arpundutri ujliyo arhazar arpulai kila rakhe yak international day against drugs abuse and illicit trafficking arhazar arpulai ha ka shnong maulangwir ha ka ba ka judicial magistrate jong ka Southwest Khasi Hills district ka kong SM1 yang kala batai bnia yaki kendon an ki ba perking persha yaki brio ki badan kti ha ki kam khai drugs Hakani ka jingalang la ajing keren ru dauba SM li ubala mi khmat na ka life care ka kong bis naitang ka bade ka psychiatric nurse jong ka district mental health program ka kong W Lengkhoi ka balong ka adolescent counselor bar kiwei NDPS Act Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act khat khandai swat propsan kani ka act kani ka an ka bala ai da ka parliament jong ka India ka jong ka ongba lama na yo brio ba untung un peni un di un tien un shalan ya drugs na we shawe un bu haladi badbandi un tamana yo brio ya kan ka an kala on kita ti ka ino ka salang na ba compare mo ya unong di kya lada dai ba shubuan sharushane mo shashna shatha lada un pemana ka shna ka tunjukan mo They simple unong di drugs, simple aktif bawa di unong di drugs. Kaya imam kesalahan kalau itu baba, bawa di unong di drugs mula di pasir. Kalian juli di second tu yang kita mikir pak sampai makin long kiba kami pak bapak kami ayat lajong pun makin long pun kipar long mo nak bentak lagi pun. Mat lada ki samla kidon kijik Ia tu aku mikpa, antara kita mikpa kita ayah dengan hikai apa, badai mo, tinrai lah ia tu aku para samlala ni kita perlu kita bakat juga kerta, leksi kita lambak lama di Indonesia kalau ibarat apa, kita kampus atau sesuatu, ti nak lihat jungi tu idon yang kena kalau seperti ini, nampak prevent ni cuma umno bagian kinlain di sini, lada kadai nak lihat ban di efektiat di rumah, ya ban bantuan tempat kerja. Lada deh kiwe itu, ibu akan bantai nak sangla bakin, lain lagi jenis lain berapa ya. Ti kenapa makin lain kini, semua bahang nak lihat jongak tempat nak tajuki, bahkan semua bahang berniarap yang nak tajuki ni ki, para kena lagi hidup ni bijiknya, kenapa makin yo jinsai. Aku kak dosen ini kejoni, yang aja ni kata yang kita bayar deh hidup, aja kita kak bayar deh kunuk nak samlakin bambahan orang teh. Tiga Kaima objectives jong ka Life Care Foundation hadu mentang bangi kuat ban set up ya ka rehab mo di hadu mentang ila persyang ya ka pengintip lakan ulong rumusnem ila ya persyang borba hi kuno ban set up ya kani ya ka rehab nama paling yoi bagi kun sama kiba ni syuyo tang ban ai counseling ni kimda simkya kepada kam du ni iba kadang kam yang kini kariham kina kalian kejoni ni persyang kuno ban manra nani ban yo ban sepok ye kini nang ba kanong kajing koi dapat tai lagi pun sama di kepat ye ba tin ai kajing trelan nang ba kani kajing temu kejoni kan urlong mo tin rengan mo sepang ka kani ka aks mo DPS act tin rengi iba lakumno ne apren jongi kisamla pisong thu em ne pisong don kam em habang ipet menta bang ka an ka kamlong sting kendiat di jenata ka kipor sorkat
yo kaban snow kamtam ya ka bakin yo kaban implement nani kumdo ban sna ya kami ya drugs policy kan no kawai ngatrai kaba kinyo kaban pentrikam pokok kecela kajuni kan long kawai kaban kam perking mo na no ba kan kam perking susu mar kanan ba kan long kajing job bagi kun senaru kam kinom sting su ba kani kam kan long kaba jenjang Uni kaji consume ni udu drugs, kamu lah utang yang tak kabak kata yang kau yang kabet kaphat ruin re, kamu lah ruin kita organize crime semua kumbaki kadang ruin pindah pet kiri kita syabar kita berkumpul India ru, limba uni drugs kadang kaji kata kita human trafficking, ki money laundering, berkumpul kata yang fight kakia kabak kapan subhead yang kaji pang HIV dan AIDS. Di nomor bawah with the growing trend trong new drugs NIOE pa ka government nani ka legislature kala dan kam no ban implement ya kata Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 kabala an act of 1985 namban te la kam yo new drugs which is section 8 which is prohibition of certain offences hakani ka anta ba sha ya ka ban die ban consume Tinamta chapter 4 offences and penalties हमने ना का section 15 हलो section 40 का current शपम punishment for production and consumption of drugs. Hakani ka act na divide lightly kata kadai nabenta uba consume nakabenta uta uba yo opiam ya uba ka quality kadai India nrai kamdai ka commercial quantity but kumchuru commercial quantity. Tela divide lai benta but kumchu ka ai ka jing shitong hakilai benta. Bagani ka jing shitong kumbang apni osno kadai na do 6 months kala ban extend hado 20 years. Namta ka kala aku ban still fine hado 2 lakhs for commercial quantity. But then ko ang shusho ba yang ini second offender it can be up to death penalty ru. Tinamar kata ni de ban sotho ba bat kumchu ni de ban sotho e kiwe bakam long ya ka ban consume kumbangi ang consume uduma consume kia in kia kumbala ang ikom. Hari haba bi consume drugs ki heroin, ki cocaine, ki cannabis, nanti kita ki psychotropic substances ki include ya LSD, ya kini syaban pensyuta dan senjataan. Kani ka nausa ka bade kata ka National Legal Aid Services Authority, kalau Snowden kam no ya ka ban bo ya ka we ka scheme, but ya kani ka scheme la dan na kani ka committee ka balashna, kumju lembaga kani ka regional conference ka bala Sham Hamanali Himachal Pradesh kita implement kani ka scheme kepada ka legal services to the victims of drug abuse and eradication of drug menace scheme 2015. Objective jong kani ka scheme kadai ban kumbangile amta ban disseminate awareness ya kitu kiba consume new drugs kamtam kumjo ban awareness in the children in schools, colleges, street children, urban slum children, injective drug users, families, prisoners, workers in organized sector, chemists, drug peddlers, sex workers and general masses.